wa Githinji ngeithia atumia othe haria hothe muri thiini wa bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya ndimwire ni tumwendete na mugena muthenya mwega mukungwire wega muthenya uyu wa thi yothe ukonie atumia muri andu a fata haria hothe muri ni inyu mwatuciarire ni tumwendete na ni tumuhete gitio. Reka twariririe uhoro wa utonga wa bururi na maundu ma ungumania na niki kiraria kiria kingi thiini wa Kenya nginya twakinya hau tukinyete. Ici nie ndingihota kwaria ndeika aca we ni wokundethereria na njira ya cioria kana mawoni na baito ya SMS ni 22488 na mugeni uria twina nake agakorwo ni mundu utaukirwo maundu megie utonga tondu ucio niguo wira uria arutaga wa gutarana wa kuheana motaro makoni uria utonga na mbeca ifatie kuramatwo nigetha igagiciarana. Ni ndagitari na ni wakiri ni mundu muthomu ma etagwo Dr. Paul Kibisho ajiraga akoragwo ari walking and say encyclopedia kabisa kabisa wakero atia ikuru baraka mau ndaka na nego kuona regio gafana without allocation wanyajia okay aliano ndinigwa tarekedio mbeca ciaku magekira budget ciao ni ndiheagwo no muthenya wa mithenya ri ni marehe akaunti ya gogo okay gogo ni reheo no ndureke bakugera boundaries panorama ni kwega no turathomithia ndu horo uramati wa mbeca na utonga no horo wa kugitira ndika no anyita uhoro wa kuramata na kugitira gucaria utonga kuramata na kugitira kabisa rimwe ni rukatwarie maundu macio matatu ndagwita twari uhoro wa utonga wa bururi ungumania na niki kiraria kiria kingi ugo chiria niki kirathi na mbere thiini wa bururi wa Kenya thirikari irauga ni yagite mbeca ndena hiti target iria rendaga kuna unyihu wa 84 billion shillings wengi muno bwana kama bururi ono uria witu niguo ducenjetie bururi no uria andu no aria itokano iria merekera ya mundu no iria president no uria witu na deputy niguo women rep na MPs no aria itu MCs no aria itu na governors no aria itu niguo KRA no iria imwe Kenya Revenue Authority no ndu mongererekete kiuria ni atiriri bwana kama tono ni githomi hari kindu gitagwo muvira ni getho thio daika 45 uthia go 45 tete matigera kama mathaa meri tono kena muta uria wetagwo Kipchoge agitengera mathaa meri na Samuel Wanjiru Kamau mathaa meri na 41 agatengera na kariki na ni mundu na ari ngoro imwe kira gituma muvira thio half time ni kwamba kiuria tondu athaka half ya bereri ni gikegire tusiko tondu mundu wothe thiaga kiharo athiaga na itanya kuingeria ngoru kana uri mwegani kana uri mucaria taugira uri mpira wa Juventus na kitu ta Tottenham othe wala atanyaga kuingeria ngoru no mathi daika 45 maraikara marena niki gatuma tuthake ugu muvira ucio aria marari mbere muga tugika tutigatu kunyitwo ni andu aya nayo Kenya Revenue Authority aria mogana igotira thirikari mati igotira atiriri niki kiratumire mbeca cia ugani cia gukinyira magoti ni turariha au kwa kono no deha igoti kwa Panama Consulting na kwa kugigora no deha igoti na ni rariha igoti muco mwe Royal Media ni rariha igoti na ni rariha igoti cindo ciragire gukinyanira koguo kio twebe turia kiuria pipe ya mai kinyagia mai gituika ri na matikinya kurera maguthia no ginya mariteka koguo hana hoto the same scenario ni kuga atiriri either hari handu hari na leakage kana aria maragiria kungania igoti ri kuri ndu matane kuria mekaga kana maugania ri Robert how do you ukabide na chemical yao ona ucio no udungi ata akindu kwa very careful to carry kuligana training yitu no kana ndaga kana mo kana ona kigo kana ni na githugu gitagwo papa direka na arejedi kana ni ragitira koguo ri thirikari batie gutwira Kenya Revenue Authority Director General batie kwira bururi wa Kenya either ni staff wake kana andu wa Kenya maracadire hari njira igiri cia kwa avoid kureha igoti kwa kitu gitagwo tax evasion na tax avoidance tukimenya ni mwana ni andu mararegire gukire hai kana andu maratwikire stubborn kana ni general ni thina uri uri kuo no nyambe njuge ubwana kama bururi witu ni uri thina wa gwikirietera taudi gafanga ndeteme kuguru ri hau niho muthweri ugire musimbo wa kujitakia hawa be pole na kemuge kuyo akiwa gashamio bagwe shamura katire ruo riu njuri atire bwana kama tureka budget itu ni mbeca cigana akoni thomete kana ukaigwa Mr. Henry Tisha ni mbeca cigana ngago batiriro nigire na kindu over 2.6 trillion shillings turogania mbeca cigana bwana kama rege bili 1.6 or 1.7 trillion shillings gap ino ege kufirwo niki itodia external either borrowing kana mugathie euro bond 2 magacoka mukero mura make 202 billion no mukariha interest iki 300 billion mathafu macio ndiendeka na nigita economics bwana kama u iria turakomba
twakomba bilioni magana meri atara kalamu kau andika 200 billion ni twakomba 202 billion shillings tugacokia cicigana 303 billion shillings ugo iraria mekuria igana teigana ene atia it will be 5 billion in total gai kotranyita twakomba billion magana meri cokia billion interest ikine 303 billion shillings ine atia okay hau no gukinyita riu riwe ko bwana kama na wekaga na ku invite yabe ndona njira nyabe geithie mami muthe wanyita ugeniete ke inaka iritu waguke kana kuhekerea kuhea kana wekunde cai uyu kegure bwana kama wabe gicokeria maito ngaba tago Teresa wa ngari tondu bwana kama ne yabire kurakara muno wa maundu wa bururi bagethiete na njira ati miothe kuria mwaruma inyuothe muri andu abatata ugo bwana kama ugana ngai ro murathima twarie maundu megie uhoro wa ucumi wa bururi uyu witu gwire bwana kama undu umwe ukubatara ku notice ni atiriri na ni ndura ajugaga undu na rindi menya ngana niguana jita platform ni kituma kinya president yake ukejita tapati ya consultant yake tondu riri nyogo cario riu utingiote kabwana kama twarie cararuku murabanga budget ya 2.6 billion trillion shillings murakora 1.8 trillion shillings kwa muhano mucoke mutikere ule mwaga na already twina thire wa over almost 5 trillion Kenya shillings mwitu ya kurasiarire ena thire already odioini wake wa 100,000 shillings mwana mundu wothe uri Kenya ena thire wa ngiri na rimwe hari kindu gitagwo na githungu na nigutumira ciko cia na ngaya muhuru amwe kindu Kenya gitahuru gitaviraga David Mwelaria ona president witu ari minister wa finance hari kindu gitagwo austerity measures nikakio kwa na kigwa austerity measures ugo nikugata thank you niko kinyaga handu kona maundu maritu hire muno ki budget ni yaku ya muturire ukona murari ya nyama maita mere gwaku mucii no ria uhihinyetwo ri kona nyama ona tijaga kiheo thwa isau ni mundu amenyagira ona nyama tijaga ti kuria gutare mwe ekiumia kana ona ekeherio fiu president Uhuru Kenyatta ri minister wa finance hari ciugo tamita cia bata muno no itia kinyanire ndo ugirige au gete muti minister ri thiaga na ngari ya vohwil umuthe ni maturaga barabara na Prado citagwo fuel gasolers none gitabudia gona ngari yako ni kulikana Passat Volkswagen Passat ya CC nini umothe ministers mathiaga all the CSs no ndo radio rudu mirao ucoke mirao eno machine nditu mirao eno athi farafara ndithiage riki ni wakwenda raida matumau magari na meke atia na nitoga tutina mbeca maticoke Passat eno yo githita bururi towers Rwanda mundu thia na akari yake kanini eno ro da utkona mundu maya mothe mandu mekagwo CSs na andu handu hatu negere wadu matutungatire wara budget bwana kama utarunya begwe undu umwe MPs mari Mombasa. How many MPs do we have in Kenya? 349 MPs. Me Mombasa. All the magadi seminar. No ni kidu etagwo ndikano hari ndwenejikagia maithoga ndo and street center de TV yakwa. Hari mwanake oraririe hoena ne agenirie muno arauga uria mara discuss thini wa gikaro kia Mombasa ndu mage discuss ra bunge umenye MP ari kuma his workstation hari na kidu etagwo PDM matiko magamika wa reja macoke makuwe bodyguard macoke mobukio na ndege macoke makinya airport no ginya mari kuona ngari cia kirathi kiao na mbeca icio ndio tura katali ithui ciumaga kuri ithui turehaga magoti kugo ria guigwa thirikari ki wate bururi ni ate rotisha ka wate twina shortfall ya budget ide ni maraba gote kindu etagwo austerity measures twabe tuyuri na bwan tura collect mbeca nini ni kindu kio kiria kia mbere mundu etagwo agent wetagwo Kenya Revenue Authority abe hene gitumi kiria gatumire kugena shortfall no menye gitumi gitihonagia mundu aikore muhutu gwire tauge kora mundu muhutu utaleta kiumia kimwe thiko mugwanja na we ndurete thiko ithatu nyothe mukiri ya hutu nyothe muri ya hutu itumi tuga na githungu excuses are the tools of the incompetent that build bridges that take you nowhere itomine jaga muno no itigokijagia hare uguthia kugo ndore wa batando KRA ni mabe mahe makire ndege akone bururi turagire ukinyia kina gikiriki tucoke tukikiuria kiguria thini wa TV na onene muno twirorage utondero my sister ngugeithia ri UK ndagitari otani family tunigo mugoda kwetire bwana Kamau bwana huko ri auditor general ri atulaga atuheaga figures tauno ni kule ministry stake takwa kuga kule 40 billion auditor general doctor huko urorora kule thirikari ra ini ugeigwa rukana 40 billion shillings ira hando kinya ministries matarahota kwaro kuga kule mbeca kule irathi 40 billion shillings utihiko shiringi ire ruta hari ire igithia hari gwitwaraga 40 billion thirikari ni ya Jubilee matigwa kule irathi it is actually in the public domain ikire maraga 84 billion shillings ujire atire bwana Kamau ona kono we natikuingirira thirikari kireo ituri
onto akemekeirie kurari goria terebu aikororo wera horo bato uko ni uriku no go to uniform is it ordinary to uniform us 40 billion has been stolen can it out the allocated ne wero 40 billion it then where steps orie ciragire no are responsible kwagiria besha ici aria magithire tutimaigua akore mathiaga tuigua gorugano ni personally ndenda kwandika buku igi horo gitako governance nyabe jurie ciuri very partner to nikio ndathire cukuru Jazile shukuru shilingi 50 nda idamini onaitana twika daita ndalo kuma shilingi 50 nagagura gareti no tulanie tere bwana Kamau agikono Robert huko ore mwandike na thirikari Dr. Dr. huko arauga ati 40 billion itratwika kura 40 billion ile ni shige kaburi ucoke ujiguithie bwana Kamau governor 40 billion ni thirikari neno Jubilee imahide ni maturi 40 billion achali twawe hide ni turi katuma magareti bwana ngonya na gogo magareti kiro 40 billion andongure heko peo 40 billion na ndakwe on the one scenario ikwete scenarios nyingi muno hata kwa scenario to nari kana mundo tago na gaya muheke huruko ona bomishuki hari chigo cia bataugire cia bata na juge ndo ta camera if you rattle a snake you must be prepared to be beaten by it kegwere bwana ona bomishuki augire atiriri na ni chigo cia bata muno kegogera karatathi ikagio nyama yako kunikuwega kyogo jano kana maiki ndu guga atiriri bwana Kamau jira twauga gutire mbeca bwana Kamau what are we nete tuleka ta thirikari what is the government doing thirikari ya Uhuru ri na ona Borutori ireka atia tukihoro wake ndu gitagwo county government waba report ya auditor general again ogweka surprise muno bwana Kamau ako kuri ko do mbeca itwekete misappropriated ni county government no ni igana twaigwa ni anyite ona it is not a wonder on an external tukage na shortfall nikio tumakuge na magoti you know I'm actually an officer of the court or get trained as a lawyer na negirekitie course ya gutwika wakili kuniriaragia it's not hawks no ogie engage rigari no ujagire cigo ciake wakili nyingi muno gwethe bwana Kamau waba report ya auditor general county government they have misappropriated a lot of money ukaba mokaiwa goku negothirwo na goku aga MCS ne mathira na goku oce gutwika utire na mbeca cia kurani bururi joka ngoria kiuria kemwe bwana Kamau hari nie njikite na tigwete ya njigura njikite course nyingi muno I have graduated 9 times kwigirwo gombe na ngigirwo no itago ya 360 degrees na tigwete ne njukure muga kibishoni mwitei no icio citagwo opinion na icio ntutikete mundu agakiwa to no ugiuga demweru kune kuuga no ni gwo gukire bwana kuga tire bwana Kamau hari kitu kitagwo job analysis tunya bego thomithie maundu magi twicoka gukohora economy hari kitu kitagwo job description and job specification guti taude igwa githomwo county government report githomwo hanisi ni gukugitu kwa inoro ate county government ya Nairobi ya Sonko ina budget nene muno ya miaka 5 no ndego moga atiriri undu umwe marenda kurora muno ri ni employees kana kwina ghost workers karibu tuna nda datho magi tumira cigo itapenda gutumira tutara tuli university product movement coefficient na kidu gitagwo correlation cyo digo cigweta muno ara mana tuna haria muno hari kidu gitagwo bwana Kamau ukoria kuga bwana Kamau niwe host wa show ya kiroko ri na Royal Media niwe kuri andu atatu kana na mahostaga show ya kiroko ri ghost worker ngiukira kuri Kamau maita maigana musha message irathi na ku bwana Kamau ri ingitwika ni cia lokitwo na njira yagirire ri tukagya na mbeca thini wa county government tuke taudire igwire muci wa governor wa gwitu kuria nyire ni ijwe no igwire cigo ici milioni 300 ukuria 300 million na ngeti ni ya milioni cigana 20 sometimes gari gwatire bwana Kamau na nigo digago na nigo na ndimenyaga dikota kwaria muno tondu ni uketu le Mr. Tole TV na National TV na ugirita TGH ri nuko kwena issues kutina machine cia kina utina dawa kutina laboratory preference ni kiki batiri ko priority thina wa county government niko kiara ikaraja we wandikwo no dio ko ikara ni Royal Media acha matane dokerera ohoro wa gutukagiria twa maheiti ona uri mongi hegeti umuthi tukariga na nera matumire twakinyite ine ni horo muru kugo beca bwana Kamau beca ciekuo tukihoro wa kira gwenda gutura hau ningi kuhe horo cio ni kitu corruption na njiragu ugumania ngurato nina ugumania bwana Kamau no ni kamiro no ni iriera uma na ndahe no ni gutu believe you me na nikogoa ne kamiro muno yete ko bwana mwaki utwayo ne ishiga gucokaniririo ruyo na ngombe bwana Kamau yuma gaide ne gukirio mahuti wajiko ne akamirwo muno na reke gwire bururi na kina bururi no de twale kuri andu twale hire thino bwana tawi watho ma mu degarete kwa twale hire thino ya ngai hari we bohora thino ya ngai andu me ba mingi kegwe todo matiriri Kenya ri kuna mirongo kenda aria maragutha 5B uthina iguru andu naite
na ndakwira bwana kama mara hiria riangi ndakwira ino ndukura ndo mara hiria riangi tawje na mu gavana oka na ndikina na gavana tawira atejikario go tawge thika road na gari yakwa dinehera atejeka wo bwana kama I'm the one who is paying him the money nije twa muhiria giti ucoke ujire jike ndaurie mu borithi ngimoria ndoko haras para ine no I'm a taxpayer and I have a right na no problem ya akilima kwa mare they know their rights whether kugatire bwana kama corruption it is too much in Kenya thirikari ya Jubilee ya President Uhuru Muigai wa Kenyatta nitakonya muino hari mundu wetagwo Aaron ino ni damajia bwana kama una na leo thina ri tika kugera ria bururi ni nawe rari na wajiko wa kawaida ukira matura ta bwana kama hari mundu ngigo muthenya guthia America ikare miaka 10 atakaruta wira tondu kuri mbeca nicio kire ciokire ndahariro ngano handu ngithomithia andu amwe makindrogo na maitho magikira mewani ingi ya iguru ngimuria ngimera exam na ndana example no gukujitire studio no umuthi umai Dr. First Boni agithioke na thimu ya ciringi 190 ri the first thing legally amended na kumuria thimu eno yaumako either ikorwa na sponsor either akoro kuri kodo yete mbeca torokinya wako ni mbeca wa cia kugura utaru mutokolo thia naguo mira eno ya kuthambagerio haha ona eno la twikirira jamuri tujuke tu bwana Kamau ungeoria mundu uri wako ni fegi wako ni mbeca wako ba fegi ni kuri kitu kwa paper trail wako ni liquidation ni weka investment cia kuri ni kuri paper trail wako ni mbeca uta account kuri paper trail paka kuri cio department questions ni kibwana governor reda tumuka tutana humuka ri turakomba njoroge turihe Kamau uri hogukaga iyo ndana nituraga tuta pulu niko tumena cigocie bwana niko taurira musiria etagwo paralysis of analysis wabe nyite etagwo paralysis in academic circles we refer to that situation as paralysis of analysis era maitone kuga ate akade mutaririe tauge kalero rari kitagwo Kisumu lake na Victoria Githumo it's a fresh water lake no gava gazeti ni a nation Kisumu residents experiencing water shortage atadoge dumwati naki na mai makuja na iria riha na ni fresh water lake paralysis of analysis ni kwaga kugia na utauku wa maundu ya mahana hari ya wikaire ndogira mwathani te uno ile mwathani ngai mwathani guo nyotire no ni cai ngai ni guo nyotire mwathani ndu ni gukua ni nyota ugukuo rio hau ngai akwirora ra utware ngai na ho thirikari ni ukire yore etwire corruption ile kumihura hari mundu etagwo Aaron Migela sawa kitu heta kwa Kenya Anti-Corruption Authority ndamona na kiwada maji cia ugumania nacio they fight back nore kegwire tauni nigena yone ko ndodia wetagwo Rwanda kwa President Paul Kagame nini ngena to be sincere na nadima fulugana ya manana yani ukiwa spend more hours na ya supposed to land na nadie ne viaga bwana kama no no gidi kwa President Kagame nani hani it is 57 minutes yes hiko kulina lera ruka ndiyo na ndege itidari mwe ukinya Rwanda ugiye Rwanda umuthi bwana kama na mathina maria mari na muri nini njigwa akinya ke hatu bisinsia boda ndo ikora mundu wa boda akuite andu adatukana ndoko kigo corruption mundu othe no ginyekere helmet na ni maria na ni metagirira matawa meki ati guku gwitu kinya farafara mvoria kana matawa mari green akwiraga hituka corruption hari corruption ya wishi hari corruption ya meciria na hari corruption ya gukora system ni cietikirithie corruption kugu no jire atukiri horo wa Henry Rotich no horo wa flori tuno tonga wa flori na twela kwa we are on the red now ni ijue tu twaliririe hari atuli mathina ni gacami gagwisha muna bona kama county governments Misirio wako ni county government yako ya mwe tuna tukimura gadeti dikana ne Taita Taveta kana Tana River maratho kumiria kwa mieri 3 a whole county 3 million ngogera gukuria bwana kama ndokubata ukuri muthomi let me ask you a question kundu kwina business irarani kwina migoda kwina maundu maria mangi makoragwo na no ujiguithie ndu nikio ndiraga kwa mieri 3 county gato kuma million ngwithia ungenegera mwana kireru wa mbere ngoma cigacagira ni gutugirio Sirikali ni rute they should come up with a policy. Every county government mabe meke kido gitago hale kido gitago na githogo nego tuna kido gitago mabe meke nya mo gitago riri feasibility study itu todo ona ko report icio nikige wako ni nyandaro ari nego tike guka governor kama wakinyaga ihiga nigere ogerera wadu na guku iguru na watho no wahitukire kule kwa mheshimiwa Francis Kimemia tole kile kimaga kundu gitagwo Nyandarua na ndugu wohoro wake gitagwo intercounty business kana commerce wako ni county government ya Nyandarua ni resources zile kumena cio thini wa county government ya Nyandarua ni pesa cigana mangota ku generate ni business cigana bwana kama ni business permit cigana irari diso na njoria kiuria giki the issue of accountability wako ni county government wafisi yao ile makao makigorenda revenue ni records every business wako wafisi wako uko Panoma Consulting Kenya House Complex ni number license jurity how
Atona magikona machine yao mamuri Kenya mwitagwo barcode recorder ni mwana ni record cia kwa ni ndihite murare mwone kwa sembo record icio cio thini wa county government ni kimumenye twarisi the million igana rimwe from licenses alone, business premises alone 100 million. Tuke kindu kingitagwo factories ila thini wa kiria wa county kuri maundu maria mekagwo na inspection na maundu maria mangi mothe mekagwo mbeca ciothe bwana kama utau thirikari igiuga ya county fulani twarisi the million 750 ntwahoya thirikari ino nene national government bilioni imwe ona higo thirikari ino tegene kumahe mbeca no riu ni mananire ni matwikire inanire kuda kindu tumecokereria ni kuraciuria na moni maria muratutumira twina Dr. Wakiri Paul Kibicho.